أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان يليقان بمقام الحبيب المصطفى صلوات ربنا عليه وسلامه على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فبفضل من الله تبارك وتعالى نمسك إن شاء الله mendaksikan tahaifata menfadzaran Ramadan ini dengan hasil kekurangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Ulama we iruwa kana kaijabi, wakana kaijabi mitjana janna afasi dire l'exception sur le simit afasi yo nanda maleng simila bigula zasihid ya Rasulullah tanpa wakano maarifa zasihid ngaranakai Abdullah maarifa ngaranakai Amadi ngaranakai Muhammad fazasihid ya Rasulullah jami sahabat al-fana sahabat al-kasi posib disuruh ada si jangan tenjam Rufna wa man ya'ba ya Rasulullah, ya Rasulullah azumi mandazi sinanyi kali ya Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izna ngamia dihidai zarenya wili wawa kekarali natun izara izi awi nambar tiburu wali misi rumit kejanna misi umanda izarenya wikoli ditena izin vula ngama asa man ato'ani dakhala al-jannah na azubi hende mnakai maka tuzau izimit janatan mijana ini suja maka tupa mnani Muhammad sallallahu alaihi wasallam hende mnani nama hasbiyin mijana yubye kisah belum posisi itu nama hasbiyin mijana wa man asani faqad aba. Iroulu zetsihinde mnakai tsimankatuzao nangamie zao taheza nga tsinzeri zao iroyu leulu nanda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi si mula nga mutu wala muariki si mula nga mutu si mula nga weze ulu chihende mnakai au simakatuza miti mutu saka karali si mula hiru yule nanda fotu ni bazin le hadithi isima katani ni fama ngamie vomosara de bazin Para ni hadithi ni kula mambo kena kajam ni teratin janna ul jamis ka sura na furafu masya Allah. Na peka ni amza exception ni stage lo sahaba. Rasulullah ke zobe ki betendazi ni
tsy janona. Anao ndraiky mila mahay hoe yaomal qiyama io na janona na motro. Maniro olo magneky hiditry janona hindi amin'ny annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandray tsara mandray likorangan'ny Allah, wa ma atakumur rasula fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Zay raha amezan'ny mpaminay Muhammad sallallahu alaihi wasallam naro aleva, zay raha andarany apitraha, stopi, fantahu, stopi. Kasi mulunga hoe mieza miaraka lavitra, mieza zivola mistopy. Miaraka anao mare ny tahariny voarara, anao fa mistopy. Fa sy mbola mitady lalagna isisiana fa ino antony zeny, fotona ino. Boka iya koa zeny, ny sana nolaninao tahariny izy mavolana hoe hadithinao zeny sahih. Zay tsy vai. Wala miady misisi ni fuwe hadithi mila dhaif. Tumemfaraga mromonani la ngwarara. Hida min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangaraka sara zeraha bulangi. Mangatantera kakara izitopi iruraha zeni tanterahan tamni fienga. Mangatantera kay iruraha zena purisini ni vulangin we tsara. Mieza kamiala iruraha ize vulangin ni sahaba we alani izi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Miyengi simangahi am niruraha zet sinanganova ni Qur'an. Sirabo na isin Qur'an. Rakita nyengan sahaba isi bulan sinangan over Qur'an. Zimit tu zimit sini bulan ni raha zimit. Lianna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misfuru milarek zemi petra ka amihiminan. Zetu ni petra ka matsikakuwa we an-Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaskutu 'anil khata abadan. لا يسقط عن الخطأ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أبدا isimanggin ang rahadisu. Rahakot disu isimanggin. Sekarang nikini kazini lerahani mitsidisu amni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi amni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang naniri atau ni obligatoire atau ni Allah subhanahu wa ta'ala obligatoire anonis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amruraha nagarani buarara haram anonis stupid hariti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qala Ali ibn Abi Thalib kara kurangan ni Ali ibn Abi Thalib lo iznangala nabaswana tonang tangani areki nangala volamena na tonang tangani areki Bago izin pulang awe inna hadaini haram ala dhuhuri ummati raha awiti haram amlelai ambawa kanakai Stupi areti sulang balam sisi fayu iswa 2 gram metif aliança wato itu mabara zaman ya habibi aliança com não kufar mumpera com não morunzu kita nahara no sudah fayam cam mumpera dari aliança bagono wala si vola mena gua bagono mamangutacha we alimanu hauna zahiri ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ahsan wala msisi fu wala mtadi gram azis kasi gram do kuzubeti sisi gram Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izin
ulang kullu syarabin muskarin fahuwa haram. Zeraha butino mangamamu mahamamu fahuwa haram. Tanang ulang siskifah kosong-kosong areki full. La biera pun yang kolem nani degree. Habibi mo gaya no ay fresh yun mo na la biera. Pagkino daw ang inan Michelle Paul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazadinga faizi mukuna makuwi ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Zenya towe mahamamu le beamnan mahamamu. Alego isfo gutere jamnani fa haram. Gutere jamnani fa haram. Kono dijaga cimumani bogas jenon jaga sakili drama langa gutere kinanyu haram surah cine ranu vanyu fusti mama namanya iku tapi semanzi ya askar kafiru biyamnani mahamam gutere jamnani haram marwiru raha zaina jarani an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alidi misi roze ni fulani alan stafita na dini haram ni fulani mana kwa izenawe makruh fitabanga hizi an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miyeza kano miyala amiru raha zaina alan raha zemena barani fastafid jannatin haram. Sahabat ulangana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yashraba al-mu'minu qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam nagara irupin silamu mijaka mitanga. Fastafid jannatin haram ni famakruh. Kamanyeza no wani jaka magara fitana. Nihina no mandala pipita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misirura alam. Kami lagi sulit lalu sisi muda mau particulier fulani zalika. Par exemple, dalam salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kekurangan di sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kariha an yusala baina al-qira'ati wa takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni alani anoma piharu mampitambata famakia nga Qur'ani ndaki takbir. Sidi basir ciletan li ulo farano wali akbarot li Allahu akbar tono ni wala ngati li Qur'an bakino. Silang-hilang Muhammadinna atainaka al-kawthar panginaban li ar-anfar inna atainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar Allahu akbar. Ano falusu zay faro mandin gizi mo bola ayat saka bola tu ini ayat tu Allahu akbar zay sa mana dari rukun kuis masih ciletan lia farano fali Allahu akbar wala ngatani ayat wajino an Nabi sallallahu alaihi wasallam alam we tuizano sisfala tapangan ni faman Quran dan faman zaman takbir yes gano sifa zatazu amit safkan direct. Apa yang bagus isafkan direct. Isaf kau yang ada ni sholat rakaat ini direct no tafiala sekolah nozata mitang ya prince meneng no betafsir kan dia kanan ni rumahnya saya keno main gini aja dia rumah Allahu akbar dia berdoa irurah zanadarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam stop it.
iruraha izenadidieni ato sisy hoe araiky zegny tiako araiky zegny ara ty fotoagna ty za tiagnano ao ty za tsy tiagnano iro raha zay nampirisiany hoe tsara ataovanareo ty fa tsara masha Allah miezaka anao le kainy manam-pahaizana hoe mustahab zay malaza ny fikaiatsika izy io sunna misy koa le hoe alany tsy tiany nandarany fa tsy tafity anatin'ny haram igny le atao hoe makruh rasantsika manano izy miezaka koa tsika mba miala misy ro raha zay tsy nagnasiany volana foiky izy tsy mivolana mikasiky izy igny mety amatony keny izy ny Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dikanzeny ikeny Allah subhanahu wa ta'ala parago sikeny Allah izy misy volana fo ny Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam izy koa nahita zay olo hendry aminakay miditry janna fa ro olo zay tsy hendry aminakay iro io le nanda inshallah maresaka amino izy wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa an yasha Allah واذكر ربك إذا نسيت وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين